amat nih ngojek. Nyandek bulan puasa ya. Dan menang satarikan aja mana ndek munggah deh yang beli kotak dua mah ya. Gawean itu. Bisa aing mah gawean ini. Ojek Bang. Kadi aja. Ini ke mana sih ayo tarik we. Hah? Tarik ke mana? Hah? HP kondom. Kerja dah ngagawean tukang ojek bata budak. Narik sih sampai gondrong. Modar bentar budak kampret. Punya amat ya. Bulan puasa. Melah. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahrosi. Dek, kembalian mah dek. Aduh, maaf baru buka bang. Apes. Alecut. Tah, sain tah. Kadem. Enak bos. Kadem. Yo bos. Tahu nih bos tuh. Aduh. Kadem. Ya. Apa bos? Ini lah salah. Nangis bos. Oh, oi, kopi mantep ya. Boleh bos. Asik. Beli kan itu. Mantap bos. Bos tuh puasa tuh buka duit, karena puasa apa dia penutupan. Langsung bos. Emang ya? Ya, malah ya. Semua orang puasa. Ya. Itu. Ini bos. Itu malah. Ya bos, angkat nih. Ya. Yo. Neng, kopi neng. Bos, Buladin kaget. Kopi neng 2 neng. Neng, kasih air neng. Buset. Aduh. Lagi. Soal angel amat beli kopi baik ya. Karena puasa soalnya ya. Ya bos, kopi bos. Ayo siap ya. Seduh. Oh, salah Seduh, bos. lain dikit seduh kopi nak. Oh, salah. Astagfirullahaladzim. Itu jadi bos. Aja itu. Aduh, aduh. Neng. Apa lagi? Itu neng. Kasih air panas. Nih, Buset. apa lagi? Enggak. Bos, yo kopi bos. Inang. Di gelas, kopinya di gelas kurang di dia. Oh, kena syukur salah deh bos. Atuh salah kurang atuh Pak. Aduh aing malah ilahi Allah Muhammad Rasulullah. Di gelas, diaduk, di gelas. Iya bos, iya cuman dia. Sedotan aya. Aduh, Gusti menang-menang hiji, komo leuwih mah nyandek bulan puasa. Nek roahan kabel-kabel kotok 2 mah. Tah, sewa tak kalau ngawe tanon tarik lah kuing lah. Gondrong tanah lah ka dieu ayo.
Bangsa ya. Jelma dan tadi jeung stres diajak poin tadi. Ayo, mereka mana ya? Ngojek ya lu, ngojek. Ngojek. Turun. Kamu tuh naik di tapokan gue ya. Ayo. Cekat. Cekat. Saya ini jeung Aisyah, naik tapokan sok euy. Terus. Terus datang ya. Kang baru duit. Minta 20 aing. Gede amat yuk. Eta jijina. Gede amat ya duitna. Duit pas 20. Oh. Eta jijina. Bagus satu ini kembalian. Ya, ada 80. Nuhun. Ya. Ayo naon deui sia mat? Pas ya. Pas tadi. Lu 20. Ya nuhun atuh. Ayo naon deui? Aduh gue tadi cepet mana? Lu cepet. Yo. Itu lain kan tadi bae. Naon salahnya Hasan ya? Kan duitnya necepean kuing 80 di komalian, ayeuna mare 20 ka aing. Kuing dibikeun deui nu 100. Waduh, lamun sakieu aing atuh katipu ku nyana. Mujur di nyana apes di aing. Akhirnya geus jauh jelmana, bangsat tah jelma omat. NANI?お前はもう死んでいる。Bos. Iwat pa tuh. Saha? Itu jalan tuh. Hoi. Hei. Nya main cau meureun. Bang monyet. Nanya jelema mah nanya. Lewat bae. Nanya ini mah nanya. Saya artis suruh tancap koing bae. Hah? Nya. Iya. RT manusia. RW. Jaro. Waduh. Ya hajar pasio. Wah, tangan im. Tangan, bos. Sikat. Ayo geula apa geula? Geula. Bos. Mundur satu. Mundur, kamu baru ya. Tunggu balikin gua. Gua jilat nih. Hebat orang kita jabrik. Jabrik hebat tuh. Guru berguru aja nata. Guru. Guru. Angkat aku jadi murid kamu guru. Aku bukan guru. Hah? Jangan panggil aku guru. Masa aku panggil sayang? Oh mau atuh. Beres tinggalkan nih. Asal kalian tahu aku cari Dado. Oh. Dado. Wah. Di bujung Dado asal ayeum ye. Dado. Wah bahaya ye. Ayo udah tutup dalam. Wah, ngaranna yuk. Bencong. Naon ngaranna? Atuh ngojeknya kaing mere cepean di kembalian 80 ku aing. Layu nu 20 na dikeun ka aing cepena cokot teuy kunyana. Aduh, menang aja. Tadi ka mana udang Itu tadi urang ayo urang kampung. Bangsat kamu. Aduh, aing cangkeng yo, cenah omat ngebantuan, ieu Dado ngabong bae. Aduh, aing cenah bulan puasa. Nih, kita mana Dado rek, ada rai. Kita tetep lumayan. Kepanagaan. Kuman, kita mana? Aduh, aing maju sangan bae. Tuh, bajuan dia tah juga tah. Sorry, friend. Dado kabantu Dado. Dado ngabong bae. Aduh. Oh, tuh, oke.
nang aing ngono. Bang. Oh, kerja bakti. Itu jelmaan tuh. Kerja bakti, hore. Kampret gondrong tuh. Ngokot ditaing tadi. Ngakalan ditaing. Batul. Mat. Oi. Tunggu hasilnya, Mat. Hah? Woi, kurang mat jangan. Bang. Betul batu. Wah. Oh, aja ayo. Woi. Dah, siap. Ayo, siap. Cepat. Lah, ngehet, aing lah. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Awang Jagelo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subscribe Awang